Oh, dati kami apo igit ti baybay. Artoy ni madam. Oh. Tani madam nya di tudtudon ni madam. Ti tudtudon madam. Ah, data ti dayday oh. Oh, manggagyo data ko. High tide data. Medyo ko, damdama pa iti low tide na. Datoy gayam Cote Resort ko ti kaanakan ni Jose Marichan. Kasjay, wen. No kaya ti umay ditoy, agpabook kayo. Kitain nyo lang ijay Facebook, dajay Cote Beach Resort ko na. Hanga mabalinti walk-in ditoy, agpa-reserve kayo. Tawagan nyo iso dajay head office da ijay Makati. Oh, apa iti bye-bye. Oh, ito di ko niyo. Bye-bye nga nakuti. Agpa-book kayo no naggapo kayo Manila. Agsakay kayo iti Genesis pabaler sada kayo sundon di terminal. Oh, no kaya tumot sundon na kayo ta Manila. Yung madati charge na. Yan. Kaduan kano nga mapanditoy apo ket artista ta private nga road mate. Kani makita akas makita yo mate. Awan unay iti kwan ni. Awan unay ti babalay kas kada no kwanta oh. Ijay bunga dadamot ijay nga madayo ijay ni oh makita dagi ijay. Oh, makikita yo. Badi maana ti video. Oh, nato iti kwa. Cote. Oh. Ito po ti bayadam ito no peak season 10,000 per 2 heads inclusive ang breakfast, dinner and lunch with unlimited buko. Oh. Ngayon no lean season 7.5 sa kasjay. 7,500 per day. Good for 2 person. Oh, nasisingpot mo dagi staff da dito ini. Oh, napintas dito ino kwa daway-wayayo kay nadati kwa panpanawin nyo. Nadabasit nga naordong yung kwarta ket umay kay dito ita relax apo. Ya. Oh, ya ni suping ni madi makatal na makataktakin sa. Oh, sige nga roden ta madamdama malain.